hayırlı günler. Endi bizning mana bo'lgan shunday mantur tantana bilan shunday zo'r ochilish. Birinchidan bek zo'r rahmatli bizning davlatimizga, prezidentimizga endi aytilib ketgancha bu programma respublikada e'lon etilgani ham endi ko'p miqdor ko'lamda ishlanib boriladi. Endi bizning respublikaning ish natijalari negizida Respublika Rossiya Federatsiyasi oldida ko'p masalalarni qabul etalar, ham endi e'lon etalar. Mana federalniy собраниеda shulayroq bizning programmani zo'rlatib, endi besplatniy bugungi kunda to'lovsiz gazlashtiruvni endi bu zo'r ishlar siz birinchilikda bo'lmay, biz endi rohatga egalandik. Gazsiz birinchilikda turmush etib bo'lmay, bilgancha biz mana bu og'ir jirligida yillar, aritni yillar ishladik, o'zlari tizdilar. Ham endi elektr shiltari negizida jilitilayi, u qiymat qala tushadi. Endi shu sayin shu masalalar ko'tariladi. Mana birinchidan davlatimiz bo'lgan tovushni bo'lishi, endi gazlarimizni chet elga qiymatroqqa sotib, shu hisobidan bizning bu xayollarimiz turmushga oshsin kelajakda endi. Bizning mana bilan shu ovullarning kelajagida beyli. Dris bugungi kunda endi programmalar negizida yo'llarimizda barliqqa kelib turadi. Ularimiz gazlashtiruv shu vaqtda endi bugungi kunda sıfırga aylantirib boramiz. Vaqtida mana shu cheklar endi kelajakda bizning elektronniy bo'lar deb o'ylayman. Anada shu programmaga kiritib yuborsa shap bo'lar. Ham endi shu negizida elektronniy to'lovda. Bu kishi bilmasında tutqanın bilsin. Hem endi vaqtida elektronniy to'lanishida. Men o'ylab kelishakda shular bo'lacaq. Endi durustini aytira kerak. Yosh oilalar bugungi kunda hali suv bo'lg'ash, gaz bo'lg'ash, o't bo'lg'ash, internet bormi, yo'qmi deb so'raylar. Shunday zo'r darajaga yetardik. От всей души вас поздравляю с таким знаменательным событием. В деле газификации небольших объектов не бывает. Каждый объект, который строит компания «Газпром Казань», является очередной вехой в развитии газификации, в улучшении комфортных и надежных условий жизни наших жителей. Этот объект был построен за счет республиканской программы газификации, которая у нас действует с 2019 года. Она утверждена президентом нашей республики Рустамом Гаичем Миннихановым. Сейчас на уровне уже поручения президента России Владимира Владимировича Путина развернута программа социальной газификации или дегазификации. Вот как представлены материалы, плакаты, в рамках которых стоит задача газифицировать всех жителей на бесплатной основе за счет специальных программ. Программа называется за счет финансирования специальной надбавки, которую платят промышленные потребители и крупные предприятия энергетика. Но по сути в республике уже эта программа развернута. Наша программа газификации, она предусматривает бесплатное подключение к объектам. От всей души вас поздравляю. Желаю компании «Газпром Казань» дальнейших. Әлеге вакыйганы инде без бик күптәннән көттек. Инде Рәис Нургалиевич арытны йортларга дагы газ булмас микән дигән теләктә яшибез. Безнең 2021 елда 6 йортка 4 бала туды. Әле алар бирсә тагын бер бәбит тууы көтелә. Йортларыбызда Аллага шөкер барлык уңайлыклар да булдырылган. Әлеге шартларны тудырган өчен районыбыз җитәкчеләренә бик зур рәхмәт сүзләребезне җиткерәбез. Бу инде мәктәп урамы яшь гаиләләре исеменнән. Бик зур рәхмәт сезгә.